Amen. Thina manje. So njengokuba lokukufa kusiba khona isithobo sikaNkulunkulu ukufa kwaJesu Kristu kungenxa yokuthi isithobo sikaMlimithi iBhayibheli uJesu Kristu ngesikhathi esifa wayesekuzwile lokhu ukuthi uyafa. Yebo. Amen. iBhayibheli mayikhuluma uJesu Kristu wathi ehlela laphansi labafundi bakhe. Thina manje. iBhayibheli uJesu Kristu wathi ehlela phansi labafundi bakhe wathi ukhona uzangikhaphela. Amen. Lo enza kuthupha laye. Thile manje. Thile manje. Ngenxa yokuthi uJudas Iscariot isithobo sikaNkulunkulu wayengasebenzi ngomoya oyingcwele. Ngesikhathi eseqhubhe noJesu Kristu akuzange kufike kuye ukuthi inkosi lokho ekukhulunywa inkosi ukuthi ozakuthupha la ngoza kumkhaphela. Thile manje. Waqhubeka wakontinue. Thile manje. Thile manje. Ithi iBhayibheli uJudas Iscariot wahlala phansi wayenza isivumelano nabapristi namalunga. Amen. Thile manje. Bahlala naye bakhulumisana bavumelana baba lesivumelano thina basivumelanayo sezwe ukuthi bafuna ukubamba uJesu Kristu kodwa sebeshwele ukuthi bengahamba ngayiphi indlela. Amen. Thile manje. Ithi iBhayibheli ihlobo sikaNkulunkulu ngemva kwalokho sebeshwele ukuthi kodwa bengambamba ngayiphi indlela bahlala phansi noJudas Iscariot kodwa bamthenga. Amen. Bakhulumisana la ngemali ukuba baza kumbhadala. Thile manje. Wabajabulisa lokho. Thile manje. Ngemva kokuba sokubajabulisile uJesu Kristu wathi lo uJudas Iscariot wathi lo enza kumanga. Amen. Thile manje. Amen. Kuyaba kungumuntu. Thile manje because bengamasi. Thile manje. Uthe maso kwenzakele lokho isithobo sikaNkulunkulu ithi iBhayibheli ngemva kokuba uJesu Kristu esebanjiwe esephangiwe kodwa kombuso omkhulu onguPilato. Thile manje. uJudas Iscariot wadiscover ukuthi no lapha sengilahliwe ngalokho engikwenzile ukukhaphela uJesu Kristu. Thile manje. Wayesengaselaso isabela kuJesu Kristu wayesengaselaso isabela kwa Thile manje. Because yayingegazi. Amen. Thile manje. Kuze kube lamangcwaba kuze kube lekhaya litsha lelahla khona amangcwaba kulawula khona abantu bodwa. Kuze kube legugule kuze kube leDeath kuze kube lani. Just because uJudas Iscariot wathengisa uJesu Kristu imali yakhona wathenga umhlaba ukuthi lapha kuyakhiwa umuzi akuyakhiwa mota ngoba kezwani kulahla abafileyo kuphela. Amen. Ithi iBhayibheli ngemva kwalokho uJudas Iscariot eselahlele kodwa lesi silifa etempelini uJudas Iscariot wazibona ukuthi ulahliwe usela umuntu ivindo yedwa oza kumala just because uday iPhasika engekho ilezinge lokuthi engalidla ithi iBhayibheli uJudas Iscariot wazibophela. Amen. uJudas Iscariot ukuzibophela kwazibophela uJesu Kristu engakabethele esiphambanweni. Amen. Because uJudas Iscariot into yamenza ukuthi ezibophele. Wayesengakwazi engazi ukuthi engayapi. Kwangasela ivindo yedwa umuntu ongamalaye. Kwangasela ivindo yedwa umuntu ongamalaye kumbe ongakhuluma laye because labo bantu obabemthenge wayebathengisele bona uJesu Kristu nabo bamphika bathi sibonele ukuba mawenzeni. Amen. That's why uJudas Iscariot wazibona ukuthi no angeke ngisaphila emhlabeni kumake ngikwazi ukuthi ngiphile ngayiphi indlela izisiwe mangizibulale ngizibophele. Amen. That's why uJudas Iscariot wazibophela. Thile manje. Ukuzibophela kwaJudas Iscariot kungenxa yokuthi wayedle iPhasika engeke simisweni esiright lathi singabazalwane njengoba sisondele ePhasikeni mawusidla iPhasika ungekho ezingeni lokuba ulidle kodwa okusalayo makukuthi Thile manje. Omnye umzalwane ubusuku ukhulumela igama elibuhlungu kakhulu. Amen. Uthi umzalwane kodwa ungadla iPhasika ungazimiselanga makukuthi ke dungana umuntu kumbe ke defeva kumbe ke utshontsha kuba lokufeba ku100 and something phezu kwakho just because udle iPhasika ungazimiselanga. Amen. uJudas Iscariot lewakumvuzo ngemva kokuba iPhasika ungazimiselanga imvuzo akwazi bophela. Thina ngenxa ukuthi angeke sikwazi ukuzibophela kodwa into efikayo kithi konke makukuthi kade ngimele mo. Makuthi ngubhinya mo. Makuthi kade ngitshontsha inkomo zabantu kumbe ngisenzani ngiba mo. Amen. Makuthi ngikhuluma manga mo. Le mali ethi ngiyayithola yokuthi ngigobhoze.
mhla usidla leli phasika kodwa uqaphele ukubana usendleleni eyiyo la ukuthi lidle iphasika ungagcini usizophele kumbe njengoJudas Iscariot kumbe ungagcini usiyimenemene makukuthi kade utshontsha kancane ungagcini usitshontsha kakhulu makukuthi kade ufeba ungagcini usufeba kakhulu amen thile bandle into enzama ukuyitsho badala ukuthi uJudas Iscariot imali ngabala kahle imali ngathola izincwadi lezi ezisekela amabhayibhili ezihambe ithi iBhayibhili imali ihambe endleleni zona child bookini uyathola ukuthi uJesu Kristu sokungenzeka ama chances maningi kakhulu ukuthi uJudas Iscariot wayesidla izinto ezinganavukela amen because uJudas Iscariot konke lokho akuzange kufike kuye kumbe into yamenza ukuthi azegcine zibophela kungenxa ukuthi wayeselahliwe wayengasebenzi ngomoya ongcwele ngoba ningathi liyabheka ithi iBhayibhili uJesu Kristu ngesikhathi kodwa esehamba kodwa hlobo zikaNkulunkulu behamba la bemthwele hlobo zikaNkulunkulu iBhayibhili uPetro wade ekhuluma kodwa njengoba uJesu Kristu wayemalile ukubana kodwa uzamphika iqhude lengakakali kathathu ithi iBhayibhili uPetro hlobo zikaNkulunkulu lathi iqhude selikhalile kathathu kwafika kuye ukuthi nomani kodwa lento engitshela umfundisi iyo nasi siyenzakele why waba le remind kungenxa ukuthi wayesebenza ngomoya ongcwele amen why kwafika kuye ukuthi uJesu Kristu ukhulumile ukuthi ngizamkhaphela iqhude lengakakali kathathu kungenxa ukuthi uPetro wayesebenza ngomoya ongcwele uJudas Iscariot uJesu wayechila ukubana lo enza chupha la emganwini nguyena oza kumkhaphela but akufikanga kuye uJudas Iscariot just because uJudas Iscariot wayengasebenzi ngomoya ongcwele kumbe wayengalangazeleli kumbe wayengalapha ukuqonda ngaso sonke isikhathi yonke into yayimeyisa kumbe ngaso sonke isikhathi wayengadingi ukuhlanganyela lo Jesu Kristu yena okwakhe wayidibanisa ngemali wangumtshela ukuthi ngemali because phakathi kwabafundi bonke nguye yedwa wayesazi ngemali amen njeba nje sonke nzama ukuthi izihlobo zikaNkulunkulu ukuthi siqapheleni ukuthi leli phasika elisilungiselalo kuyalidla siyalidla sendleleni eyelungileyo lokuqonda ekwenzela ukuthi izihlobo zikaNkulunkulu manje siyathi silidlile kodwa kube nomphumela amen ukuthi kodwa silidla ngayiphi indlela njeba nje into engenza ngikhulume lokho izihlobo zikaNkulunkulu ngokuthi thina uJudas Iscariot wazophela thina sizakwenzani amen masilidle singekho endleleni eyiyo ukuthi silidle verse Imandleni Timothy ukhuluma ukuqala nevesi ka-17 isihloko indlela yokuphatha isidlo senkosi 17 kepha nxa ngiyala ngalokho anginibonge ukuthi nibuthana kungekho okude kepha kukho okubi 18 ukuba kokuqala nxa nibuthana ebandleni ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu kancane ngiyakholwa yikho 19 ngokuba kumele kube khona amaqembu phakathi kwenu ukuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale 20 ngakho-ke nxa nibuthana ndawonye akusiko ukudla isidlo senkosi lokho thile bandleni ithi iBhayibhili hlobo zikaNkulunkulu ngiyakwazi ukuthi phakathi nakwenu mali abalibuthene amen kukhona ukwehlukana phakathi kwenu kukhona abaqinisileyo thile bandleni lokho kwehlukana kuze kube khona kungenxa ukuthi kufanele kubonakala abaqinisekileyo amen ithi iBhayibhili lokho kubuthana kwenu akusikho ukudla isidlo senkosi thile bandleni verse 21 ngokuba ekudleni kwenu ilona lowo kuthatha okwakhe ukudla ngaphambili omunye alambe omunye adakwe 22 kanti aninazindlu yini zokudlela ukuphuzela na kambe niyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu nijabhise abangenanto na ngizakuthini kini na nginibonge na anginibonge ngalokho 23 ngokuba mina akwamukela enkosini lokho nengakunika khona ukuthi inkosi uJesu ngalokho busuku ekhashwela ngabo wathabatha isinkwa akasuke edlile endlini yakhe ithi iBhayibhili mali abalibuthana thile bandleni maku liyabalibuthana lizodla leli sinkwa anilolingana thile bandleni lilingane lonke liphelele yonke into eliyenzayo wayithi iBhayibhili kufanele lilindane
because imali abalisidla lesisinkwa zihlobo zikaNkulunkulu siyabe sizihlanganisa kunye lo Jesu Kristu. That's why kufanele kodwa sibe moya munye kumbe sibe enhliziyweni silindane. Thile bandle. Amen. Kajesu ngathi yakhangela zihlobo zikaNkulunkulu njengokuba nalesaka siyakhiyo siyabasidla iPhasika. Amen. Amen. Siyalidla inhliziyo zethu zingekho ndawonye kumbe sokulabanye asebekhubekile. Amen. Amen. Why kulabanye abazaba sebekhubekile? Ithi iBhayibheli ezihlobo zikaNkulunkulu ukubuthana kwenu akusikho ukudla lesi sinkwa. Thile bandle. Amen. Thile bandle. Ithi iBhayibheli kalinazo yini izindlu kodwa zokudlela kumbe kalinazo yini izindlu zokuphuzela ukuthi lidakwe ezihlobo zikaNkulunkulu. Thile bandle. Thile bandle. Uthi uNkulunkulu uthi maye libuza uthi lithi ethini ngalokho elibonge na ephinde eziphendulele cha ngeke ngibonge ngento enjalo eliyenzayo. Because ile nto eliyenzayo lidelela ibandla lakhe. Thile bandle. Amen. Le nto siyabasiyenza sifana lokudelela ibandla likaNkulunkulu. Thile bandle. Because maye aba wena udelela mina ngiphambi kwakho ngikhuluma ngevangeli kufanele ukuthi udelela mina uNkulunkulu just because ngilapha ngizimele lamagama engwafidwayo ngangizenzele mina kumbe ngangizikhethelwa kumbe ngangizicabangela wona kodwa inkosi uNkulunkulu engisebenzise ukuba ngime phambi kwakho ukutshela ngokuthi iPhasika mawulidla kufanele ibe njani. Amen. Into engisayisho ukuthi le Saturday esiyakiyo sidla iPhasika kufanele omama bemukhamazi kumbe kufanele obaba bezoyakha isonto kumbe kufanele obaba behlinze kumbe kufanele ababa wabazalwane bonke bekhipha ama-20 kulabanye abangeke bakhiphe just because ngabanawo. Amen. Lo angayikhipanga nxa engalayo ithi iBhayibheli ihlobo zikaNkulunkulu kumbe ithi inkulumo lo yabe engalayo lo yaba yenayo. Thile bandle. Uthi laba abangakhiphanga lezo mali imali. Thile bandle. Ulikhipha lelo gama just because ukhubekile ngokuthi kulabanye abangakhiphanga lezo zimali uzikhiphile. Thile bandle. Kulomzala lofike lento abanye befike bayenze eminye imisebenzi sebemthuma ukuthi ethatha amazi. Kanti kathatha amazi lokho kuyamkhuba iPhasika mayelidla kasebenza endaweni ukuthi elidla iPhasika. Njalo. Amen. Thile bandle. Kulabanye abangakhiphanga ama-R20 abanesifiso sokulidla iPhasika kodwa ngeke bebuye just because kabakhiphanga lama-R20 because bengabuya kulabanye abathi lizodla imali zethu. Thile bandle. Ithi iBhayibheli ihlobo zikaNkulunkulu uma ukuthi lizodla iPhasika ngaleyo ndlela enjalo. Thile bandle. Liqaphele ukubuthana kwenu kungabi ukuthi ubulahle. Thile bandle. Because sonke masingaba sokwenzakele lokho sonke siyaba sisilapha kule ndisi sizodla iPhasika siyaba singasalungela ukuthi silidle iPhasika lami ngikhiphile leyo mali nyabanga ngikhiphanga kumbe nyabanga ngikhiphanga ngendlela eyiyo kumbe nyaba sengasalidle iPhasika ngendlela eyiyo just because le mali yami ngikhiphile leyo mina ngisuke endlini yami ngizodla imali yami engalandanga uzodla iPhasika. Amen. Kulabazalwana sebesijela ukuthi angeke bebuye esontweni. Kulamzalwane ongalilungela ukulidla iPhasika kodwa usitshela ukuthi angeke ngaja because uyakudla imali yakhe. Thile bandle. Mawungonjalo mhlobo wami qaphela ukubana kodwa mhlalo usuku lifike sililindeleyo awuna kulahlwa yini. Kumbe le iPhasika mawulidla ungonjalo awuna kulahlwa yini. Ithi iBhayibheli kodwa awulambile makasuke endlini endlini yakhe. Thile bandle. Because kaJesu ngathi uyabheka abazalwane bazasuke kuseni bengadlanga kodwa isiqiniseko into engeziyo abantu bazali behlele kwenye indaba ekhuluma ngezibhalo zokuthi iPhasika kumele lidlwe njani kumbe abantu besidla iPhasika abanye babebhizi ezindizeni. Amen. Kumbe abanye babekhanzeka kumbe abanye lokho belabila besidla khona ngale mawubabiza ukuthi banizodla iPhasika kube lamanye amagama angaphumi kahle kumbe obaba babezokhanda lapha abanye bekhanda labanye bethi obani kathi kutheni bengabuyanga. Amen. Kodwa ngalezo sikhathi bathi bazodla umzimba kaJesu bafuna ukuhlanganisa naye. Thile bandle. Ithi iBhayibheli ngokutsho ngalokho kaphelana ukuthi alinakulahlwa yini. Thile bandle. Yes. Into engenza ngikhulume ukuthi ngiyakwazi ukuthi kulabantu abanezifiso zokulidla iPhasika. Ngiyakwazi ukuthi kulabantu abangalayo ngisho le-R10 esikhwameni sabo. Kodwa banesifiso sokukhipha lama-R20 kodwa angeke bakhipha according to inkulumo angeke bakhipha just because balayo. Kodwa ngenxa ukuthi bafuna ukuzodla iPhasika ezihlobo zikaNkulunkulu angeke beze bebuye just because kuzaba lamagama ukuthi thina sihambe kuyadla izimali zethu kumbe selizodla izimali zethu kanti umuntu uze uzodla iPhasika uzodlanisa loJesu Kristu.
Amen. Ngalokho hlobo zikaNkulunkulu wena olikhulumile lelo gama ukuthi lina lingakhiphanga lezi zimali selizodla izimali zethu. Thule bandle. Wena already kawusekho elungeleni lokuthi lidle iphasika okusalayo uyaba umhambuma. Amen. Just because wena ngeke uzubophele njengoJudas Iscariot wathengisa uJesu. Wena okwakho zakwenza uzaba inguma. Amen. Okwakho uzahamba uhlala. Thule bandle. Thule bandle. Okwakho ozakwenza ukuthi uzafika uhlala kumbe bonke abantu abalapha kuleli sonto uthi uyazithola ukuthi zonke inkulumo eziphumayo ngoba ukuthi uba nisethela uyivo just because you pay phasika ngesimeni. Amen. Lakathi sabazalwane bakhona abakapelanayo kunye nasefamilini bakhona abantu abakapela ifamily yabo. Thule bandle. Labo bantu bahamba ngomkhavu manjalo nje ngabela imizi. Thule bandle. Bahlala emzini yabo abanye ngabasayi sebehlala ngona emakhaba sebehlala emagoli komayithi ngeke ngabasayi emakhaya just because bantu phasika bengeke simele. Thule bandle. Thule bandle. Amen. Into engizama ukuthi hlobo zikaNkulunkulu uqaphele. Ma ungumzalwane usakwazi ukuthi kodwa ukhaphele umuntu ngefamily yakho ukhaphele omunye wefamily yakho hlobo zikaNkulunkulu awunalo kumbe awukho ezingeni ungathi awunalo iphasibility awukho ezingeni lokuthi iphasibility akodwa iBhayibheli indlela ekhuluma ngayo. Thule bandle. Mawusisela omunye umuntu khona lapha esontweni ongakhulumisani naye kumbe mawusisela omunye umuntu othi mawudibanisa amehlo naye kodwa uze kujibilike into ngaphandle kwakhe ihliziyo ibayazi ukuthi awunalo ilungelo lokuthi udle iphasika. Mawulidla lelo phasika kodwa izinto ozazibona phambi kokuba kubuso kube izinto ezizakuvelela lo mlungu yatshintsha ama-days. Thule bandle. Le mali yatshintsha manje ibhadala imali yamawondeka sakubhadala. Thule bandle. Makithi isikarali uzahlala isikarali waya. Thule bandle. Mawuthi uyabuya ukuthi ngikufundisa ukuthi ifishi igrilwa njani ngithi awume ngiphizi ngizakufundisa kwelinye ilanga. uJudas Iscariot bazalwane wabona ukubona kodwa senzile isono kusekhaphele igazi lingalachala wafa kodwa selo zakho uJesu Kristu ngenxa kaJudas Iscariot ngikusizi ngawe mzalwane wami kodwa kulo muntu wadutshulwa ngenxa yakho ngikusizi ngawe mzalwane wami kulo muntu osejele ngenxa yakho ngikusizi ngawe mzalwane wami kodwa kulo muntu hlobo zikaNkulunkulu wachithekela umuzi ngenxa yakho ngikusizi ngawe mhlobo wami kulo muntu kulo mntwana okhalayo phansi ngenxa yakho. Thule bandle. Amen. Thule bandle. Kulabantu esilabo singabazalwane hlobo zikaNkulunkulu ithi iBhayibheli into engenza ngikhulume lamagama ukuthi ithi iBhayibheli lo muntu onjalo kumbe lo muntu ofaniswa nalokhu ithi iBhayibheli ufana nomuntu kodwa othi mayisidla leli phasika ezidlele icala hlobo zikaNkulunkulu ngoba eziyenzile nale iBhayibheli kungenxa ukuthi lize libone ukuthi lo muntu odla leli phasika engeke esimisweni esirayithi uzidlela icala. Wonani ngoJudas Iscariot owalidlayo kodwa leli phasika engeke esimeni esirayithi wazidlela icala wazibona ukuthi ulecala wathola ukuthi bonke abantu akulevi lethu umuntu omalaye kodwa umvuzo wakho wabalayo ukuthi makaziyele just because akanakusela kwazi ukuphila emhlabeni. Thule bandle. Wena kunomfowenu
wenu omjulisileyo kumbe kulodadewenu ombulalisileyo kodwa ma ulidlalela iphasika okusalayo lawe uyahamba uyezimela kodwa etrenini uyikhangela ukuthi itreni nansi kodwa uthi ngcono mangihambe because angiseyazi into engiphilelayo. Thile bandleni into engikhulumela badala ukuthi ngiyakwazi ukuthi kathesi mase singaba sesifunda kahle lencwadi evuliweyo iphasika lidliwa umuntu onjani bengaba babili bathathu kufanele belidle kumbe bengabi khona. Amen. Kathesi mangothi uyabheka kathesi masingakwa emtheni kumbe sekwaselisi kumbe sekwavota kumbe sethatha amakholi zonke sithatha inamba yomunye umuntu ngamunye lapha kuleli bandla kathesi simamele amavoice akhe kumbe simamele sikule yonke into erekhodiwe kade ikhuluma uzathola ukuthi kulamanye amagama angarayithanga akhulunywa ngaleli liphasika esiyakilo kathesi ukuthi sake sibone labo abangakhiphiwe lezi zimali kumbe sake sibone labo kodwa abazabuya lethi bethemba ukuthi basetshenzelwa ngobani. Thile bandleni ngaleso sikhathi umuntu ngumzalwane ukuthi uzodla iphasika. Thile bandleni sesingakwekela sebengakwekela abaprofiti bekwekela ungene bengakutshela izono zakho ngoba wena uze kuleli bandla kodwa uqophile ukuthi ufuna ukubona ukuthi bazakuthini kodwa ugcwele ke ngoku lekhombayi yayiyeka lenda. Amen. Khombayi ngokanye ndayifaka phela. So sendithoba nomuntu besephakama nje. Ebesephakama ngaze mphila zempakweni noma ngiyabe ngiyalibulala bazalwane. Ngabe ngiyalibulala njani bazalwane mani. Kasikele isi understand le ndaba. Mina bazalwane lapha endithande khona ngithande kula ndawo ethi kodwa umuntu uzahlolisisa. Amen. Phambi koba ulithi iphasika uthofuza uhlolisisa. Bazalwane vile umshumayeli nayishumayela ethetha indaba yephasika. Akusavulwa iBhayibheli ngoku. Into endiyaziyo manje ngavula iBhayibheli ngoku uzojonga ufuna uzaphakama. Manje ngathi kunobhala isazi nobhala. Hayi bazalwane. Lebona lento bani ngabe ngiyaliphoxa ne. Selivile bazi into engiyithandayo from last week yeSPLM uyabona into ezakayo ngiyangcola. Amen. Kula viki liya esithathu izofika namhlanje. Uqala ukuphikiswana ngephasika kanje. Kule viki ephelileyo kube kuze understand. And kuze understand kule viki ephelileyo. Namhlanje kuze understanding. And into lezila namhlanje understanding. So phezu kwe-understanding ngoba nje ngoba sesithi iphasika sikhulekile. Sesivile uba yintoni iphasika? Why sisidla iphasika? Amen. Why sisidla iphasika? Singaxabani xa sisepasika manje ngasibheka ngapha sephasikele. Umzalwane singaphindi sikwenze okungalunganga nxa sibheka phi esidweni senkosi. Uyabona? Uthi umzalwane akasokaphinda yenze lento bayisenza. Imvini Ute bengakaqonde last year uyitshile le phasi ukuthi iglasi zabe mbili. Indawo yalo ukuthi Amen. Ufundile le Bible ufumanisa uba kuthiwa no okuba ngaba ufuna ukunxila. Unxila uhlele endlini yakho. Okuba ngaba ufuna ukuhluta, qala uhluthe phi endlini yakho. Phambi kokuba uzongena phi ethempelini lephasi. Bazalwane iphakame ngezinto ezithathu. Njengoba into ngamfuna uba ndinibulale manje ezindebe ezi. Hayi manje Ivile bazalwane. And ufuna idla uba semaxesheni amancinci ufuna ukuphuma singakagqibi. Mina benithembisa into enye ezalithembisa lento ba ungabhetere siphakame ngoku. Ayingcono ngale nto. Isikhupha sikawo. Ayibazama siphakame. Isikhupha sikawo.
hayi cinca ama-directions ukuthi ukhona indawo yokuthi
Hayi akukhanyi. Hayi ngiyabasusa kuyabona. Hayi abachaba bayuyisa bese bephira into zabo. Right. Hayi kuthengisa phela bona. Citizen.
ayenzeki so kanye phansi lapha ngoba ngicine sengiyenza so sengiphusha so kumani kakhanya phansi. Suma zaida, suma zaida,